What up, guys? We're rolling, guys. It's Met the Deep featuring Kadi. We back again. It's another day. I'm trying just not snake guest for to Dallas to another day, you know. Featuring my co-host Napo Kadi. Kadi Jala. Please intro yourself, my man. They're killing you. Yo, guys. This is Kadi Jala, my favorite, Joseph Kadi Mugwe, my favorite. Yo. You can catch me on Met TV, Met Visuals. Just stream, just follow, just like. Press that button. Send some love, send some stars. Yeah, we at Mandala Pujwa. One love. Thank you, guys. Let's welcome Madala Bucha on the building. Again, Madala. You mbuya nanbiza makotini. Asubizile, Ndikhona ke namhla. Ndikhona makotini. Sijabulela ukuthi ufike Dallas. Ngibonile ubanzo nthanda apha. Hayi Dallas. Ndibonile lonto. Yazi Dallas. Namhlanje sikubizile namhlanje la Dallas ngiphethe uKadi Jela ngapha ngazi uKadi. Can you please handle that? Ina now. Vela sikubizele kona le imfundo zakho leseBhayibheli njengoba namhlanje ke sokhuluma ngoMoses sicela ukuthi ubaba kahle asitshele kahle ngokuthi uMoses kahle njengoba indoda yethenjwe kakhulu wenzakalani kahle eBhayibhelini ukuthi uMoses ngiyezwa ukuthi ikhona into bamupha yona kahle bamupha iva ke tata uMoses xa emthuma uThixo umupha intonga uthi ina Moses na intonga kodini kodwa kuye eGibhithe uyevaka tata xa egoduka ke uMoses sebempilele ntonga yeva egoduka yapha eGibhithe eyakule tshephu uFaro tata uyevaka bofuna ukuba uva ntoni kapha ndiyeva tata bendibuza ndifuna ukwazi ukuthi buza ndizaxelela mna manje njalo ke tata ukuthi uMoses siyeva ukuthi uMoses wathiwa ukuthi uMoses wafika eGibhithe kahle wafika vele eGibhithe ngoba wafika ihlo wafika eGibhithe tata jonga ke xa efika pha eGibhithe uyafumana ukuba naye le tshephu Faro ugqirhana xa ibona le tshephu Faro uMose ihlahla amehlo jonga amehlo wena liqoqo amehlo makhulu hey plus ke le tshephu inhloko yayiqinile concrete but concrete qinile inhloko yale tshephu hey ingene le tshephu ithi ndunywe nguThixo kodini tata ubani zokhupha ezingane athi uthetha uba wena unguhleva ozokhipha labantwana apha kanjani ungubani wena jonga le chap xa uyijonga apha emehlweni ngamehlo kasigoloso ugqirhana hey arete ngathi dale shangitsango hey ndiyakutshela wena le chap uFaro jonga kapha nalezi ngathalalana zakhe ziloku ezimbamba apha zimmasaja akabona ukuba lo muntu le ntonga iphethe inamandla bhuti athi Faro ndithunyiwe awuva athi uFaro ngubani loyo ayibethe phansi le ntonga yachange umhlaba jonga kwaba mnyama phezulu amanzi aphendula udaka kodini abamnyama tsu akhala le chep ubamgqirhana lo bafethu uDallas bafethu babgqirhana bafethu abanye bamazi ngomkhulu Bhutshwa bafethu uye ke sinaye ke namhlanje bafethu njengoba sikhuluma ngeBhayibheli bafethu sikhuluma ngensuku zakudala insuku zeBhayibheli insuku zakaMoses nohambo lwakhe ukuthi kahle wenzakalani vela abaningi siyazi ukuthi safuna ukwazi kahle ukuthi eBhayibhelini kwenzakalani ngoMoses naye uDallas uyazi njengoba
silaleleni kahle ukuthi usiphatheleni babugqirhani manje ke safuna nje ukubuza kahle ukuthi wenzakalani kahle eGibhithe. Jonga kapho ke sencenga le chepu ufa ithi hayi noba nje ungakhanyisa inoba ilanga kuphela incenga itsho ngedolo phansi iyakhala le chepu yo ikhala ngathi umama umama kanti ngale bhesi ebeyikhuluma ngayo dunyonga uthi ubani ngoku bani ozonixelela ikaka ngalelo xesha bethetha ngenye ibhesi ngoku esekhala ngathi umama ndakuxelela thukile kithi tata manje yeyi inoba nomchamo waphuma kancinci phaya ndandisekudeni mna ndandisekudeni kodwa bandixelela ndandisekudeni ndandikhona ngalelo xesha ivaka ayi le chap phindi bethe hayi kukhanye ke ithi ngoku ndigoduka nabo hayi le chap ivile nakuba hayi le chap inamandla igoduke nabo iva xa isendleleni ithola amanzi ayi ibethe le nto ngaphansi avuleka amanzi kodwa hey bayajampa abantu abanye bathi no hayi besitya kamandi apakafaka siyasala hayi bafethu babugqirhani lo-ke bafethu siyabonga ukuthi bafethu nifike kanti esiphumeni ke bafethu eGibhithe wafika uMoses ke bafethu siyabonga ukuthi bafethu nibheke bafethu niwatche and subscribe share follow bafethu dizawashow bafethu ukuthi bafethu nithandile kanjani ishow yakababugqirhani nokuthi bafethu imfundo yakaMoses ngithanda kanjani ngizawudlala njalo ndinixele